Surah Minre na nabitta rilangi bagian 5. Nalaw na nabitta mita si ajuk kajur rilalan na kotay. Tungke tas sewa malaika masororaja munrangi. Makarapakian na. Na iya daw na ajuk kajunge, kuwim monra uki na umuru na sinin na makinyaway. Nalaw na nabitta berselengiwi na tiyam mate. Magkadini aji barayili. Magi matiam mate. Temuis sengiga tora mesin na Allah Ta'ala. Mapari-pari ni malaka pakkalebi Muhammad. Makkade suruh na Allah Ta'ala. Oh malaka, iko gapale munrangi sidratul muntaha. Makkade malaka iya malakal mau disuruh mali nyawa na sinin na makinyaway. Makkade nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh malaka, alam siya mua, tomatis isto siwenne ikuman nagang mali nyawana. Makkade malaka oh Muhammad, iya mua. Natapituk keti Pangulo Jawa. Natapituk keti jenangang na sewa Pangulo. Na iya mikutung kami tadaw na ajuk kajunge. Narek kumadan na iukina, law na riwanway riano. Kusuro ni malaka law mali nyawa na iyano, riwanun na iyano. Rek kumaylo kami telisa na lino iya manang, makoto ni sarochang kiri rajana kuita rioloko. Ala engkaga kusalami talisa na linoy. Nalaw si lola na bitta, mita si maleka, Allah Ta'ala mo misang egana, mabarisi masul ko katimanang. Nalaw na nabitta berselengi winatiam mate. Mengkalingan ni sadda maleka magkira. Magi matiam mate na berselengi Muhammad. Benengin natin niya Muhammad tagkupan chajiyo. Natakini na maleka mate magkira. Muhammad, adam pengalalwa. Apa pura relora towa sa temate. Sangadin na pura pikama linoy. Nalaw sinabita. Mita si malaika pitus sebu mabarsi masolo ko katimaneng. Marwa pakyan na. Nalaw sinabita. Mita apa rupan na sewa ni maddu patawe. Maapa na maddu pamacange. Makkade nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Jibrail, malika agar magkuway. Makkade Jibrail, oh Muhammad, iya na malika lileyang ngidalle na sinin na ripancajiri Allah Ta'ala. Iya madupati donge, iya na lileyang ngidalle na sinin na binatarian re. Iya madupatawe, iya na lileyang sinin na madupatawe. Na iya madupa manue, iya na lileyang ngidalle na binataluttu-luttu Iya madupa macange, iya na lileyang ngidalle na sinin na binatamasekange. Nalaw sinabitta, mita si malaika pitus sebu ulun na iya ulun na pitus sebu rupan na iya tas sewa rupan na pitus sebu timun na iya tas sewa timu tap pitus sebu lilana na iya tas sewa lila tap pitus sebu basana mapuji mana ri Allah Ta'ala. Melodangang italawe mas sembajang ende nga malengi yetareka nen niya topa tumapwasay ri ular ramalang. Makkade nabitta Muhammad ni garo Jibrail. Makkade Jibrail Muhammad iya na rumalaika riasenge ruhula aminuna. Nalaw si nabitta mita si malaika maggulilim mabarsi masoloko katimaneng. Allah Ta'ala mo miseng egana marwa pakyan na. Tungka mabaca maneng. Makkade bacana Allahu nur samawati wal ardi masala nurihi. Makkade Jibrail Muhammad ni gini ummak mu baca na malika majapu rilo moyangi mati alampuran na nyawana. Narek ko matay ripat teru imut tama risuruga. Nalaw na Jibrail malangi ulura risuruga. Si kedda mata mo nalattu nang karyasenge rapper-rappe. De alirin na, de tepaggatun na. Riran ris suduseng nariyappa di esetabarake.
Natonan na suro na Allah Ta'ala na iya nyaman na napanadingi Allah Ta'ala manimisan nyaman na. Magkada Jibrail Muhammad endre no riya rasa sita puan mo na endre na ularangin pawi alena no tama na riya rasa si sususung arwa pulo na rending tajan na liwang no tama na ularangin alam siya mua tajan na naliwang malaleng man narupan na natakkajan na suro na Allah Ta'ala tenaisin na uray alawi manyange manorange napakatunan ni alena riyarajan na puan na ng kalinga na sadda Muhammad magkada Allah Ta'ala o Muhammad ang kana turyolo mo di palawangan ngi pada tonisa abirin na aseripon na napolin itaw Rasulullahi karena isin na alena ang karyolo na puan na nakada na Muhammad At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillahi. Magkari Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Magkari Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Magkari si Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah. Magkari Allah Ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuwarek ko sembajang araw pulo na seso siwanni silaw kul huwallahu ahad si bawa kul a'usu iya dua mupulyangi ummakmu magkada Allah Ta'ala upan caji alangi si bawa liseuna nakarana ini ke Muhammad alam masya muwa nabi ku pancaji iku na kuminak kuelori iku to na pasuleku na iya aji baraile kuala misuro na iyo iku Muhammad mutalyangi alabbirakku enrengang arajakku na leso na Rasulullahi riyakaran na puan na nesen ni alena Muhammad masuri alabbiran na puan na nalaw na Muhammad riyulorange nasuna rampe-rapenge alamasya siya mua renring naliweng nasuna riyaraseng napole tappa ulurange riyolo na ajibraile na pari-pari na Jibrail law pakalabi Muhammad nalaw manato na malika estudio kiwi Muhammad nalaw na Jibrail parewa iulurange disuruga na silaw nabita bersambung.